Yes, reka twongere tubaye ikaze tubabwira ati mugubwe neza cyane hano kuri GB Sports TV mu makuru y'imikino. Nge mwumva akabari Pipen tugiye kwana muri kino kiganiro, tugenda tubisesengura neza gatanu kuri gatanu. Tukaba tugiye kurebera hamwe rero ibintu bitanu tugomba kumenya kuri umutoza Doni Iraola, bakunze no kongeraho izina rya Sagna rituruka muri famiye ye. Papa ufite ugiye kuzuza imyaka 43, birumvikana ko ikipe ya Liverpool iraza kuba yuzihiza isabukuru y'uyu mupapa hariya, dore ko iba mu kwezi kwa gatandatu itariki 22. Ibyo turabyiteze rero nko kumuha ikaze muri kuno kwezi ndetse no kumubwira uti karibu mu nshingano cya twakwizereyemo. Turashaka kureba rero ibintu bitanu kuri uyu mupapa nkuko ngiye mbikubwira, kugira ngo tumenye ese ni muntu ki Liverpool kucyari we yahisemo. Abafana ba Liverpool benshi muragenda mubihamya, mwamaze kugenda munezerwa n'uyu mupapa cyase n'uyu mutoza kariwe waza akaba yayobora ikipe yanyu mu bijyanye n'imitoreze ndetse no gufata imyanzuro, hamwe afatanyije na Edward mu kugura abakinyi ndetse no kubazamura. Ikintu cya mbere twareba twihuta cyane nuko ari umwe mu batoza bakunda umupira wihuta. Iyo mvuze umupira wihuta birumvikana ko mandi kuvuga kuri Liverpool ya Klopp, ya Liverpool yakinishaga Mohamed Salah ndetse na Sadio Mane ku rundi ruhande, bafite n'abandi bakinyi hagati ngo bari bahari bagendaga bahereza baro kuri ya mipira y'ama transaction yihuta cyane. Uyu ni umwe mu papa rero cyase mu batoza, reka mweshe umutoza kuko ni umutoza hano nubwo ari papa aje nk'umutoza. Ni umwe mu batoza rero bazwiho icyo kintu cyo bagira imipira yihuta dukunze kwita counter attack. Bagira imipira yihuta cyane ba switching ama sides. Yego niko akunda gukina cyane. Icyo rero ni ikintu abafana ba Liverpool bavuga ati yabahuje na Klopp, deko Klopp byamuhiriye akaba yagiye akoresha abakinyi uko nemaze kuvuga aho ngaho bakiya muri bo. Uyu papa rero nawe akaba afite iyi style y'imikinire ye. Abafana benshi ba Liverpool amaje kuba bamushimira bavuga ati turagukeneye rwose ngwino. Gatango tugikomeza tujya ku cya kabiri, ndashaka kuvuga ko uyu mpapa yagiye akora amateka menshi cyane nko mu ikipe ya FC Bournemouth aheruka mejo bundi, dore ko yagiye mu mwaka wa 2023 aho yasinye kontra y'imyaka 2 harimo n'umwaka umwe bita wa add-on cyase extension, ikaba yagomba kurangira muri kono kwezi kwa 4 ndetse kwezi kwa gatatu. FC Bournemouth yamusabye ko yakongera amasezerano, ariko we ku giti cye aravuga ati in good person terms munde kure ngende, dore ko ikipe ya Liverpool yari maze kuba yanatangiye kunaniranwa n'umutoza Xabi Alonso. Edward ndetse n'abagenzi baravuga ati ibi ntago bikwiye. Uyu mutoza uturuka muri Espagne, dore ko abatoza benshi basigaye bameze neza cyane ni abo baturuka muri Espagne. Vuga ku mutoza nka Pep Guardiola, umutoza Mikel Arteta, abo bose rero ni abatoza baba Espanyol. De Zerbi, abatoza ngabo De Zerbi ni Espanyol n'umutaliyani, mujye muri comment mumbwe nta kibazo. Rero Liverpool yavuze ati reka duhindure dufate uyu mutoza ariwe tuzana hano abe ari kumwe natwe. Yagiye igaragaza mu makipe menshi cyane agiye atandukanye. Ubwo ikindi kintu cya kabiri twise kuri uyu mutoza, ni umwe mu batoza nuko nabikubwiye abafana benshi ba Liverpool bavuga ati ari kutwibutsa Klopp bitewe na pressing, kwihuta mu gusatira ndetse no gutsinda ibitego byinshi. Iki kintu cya gatatu twavuga kuri uyu mupapa nuko afite ikintu cya confidence, nagatinya guhangana n'abatoza bakomeye cyane, kuko twagiye tumubona hangana n'umutoza nka Guardiola ari mu Bwongereza, tubona hangana na Teta yewe na Unai Emery wa Aston Villa, bagiye bahangana cyane, kandi aho kugira ngo atsindwe we azashaka gutsinda, aho kugira ngo yugarire ahanini abashaka gutsinda. Rero ako kantu ka confidence uyu mutoza akaba ari kamwe mu bintu by'ingenzi cyane azwiho kandi bifasha muri English Premier League, bitewe n'umupira we nakubwiye ukuntu umeze. Iyo utinyutse aba batoza bakuru ubasha gukina. Twari tubora bakuraho n'amanota. Ni ukuvuga ngo ikindi kintu cya kane twihuta cyane nuko ari umwe mu batoza bazwiho
kuzamura impano cyangwa se kwita ku bakinnyi bakiri batoya. Ubwo ni ukuvuga ngo abakinnyi nka Elliot Kwanza, abo bose ni abakinnyi twitezeho ko uyu mutoza afite uburyo kizabyazamo umusaruro, aho umusaruro tutigeze tubabonamo ubwo umutoza Arne Slot yatozaga iyi ekipe. Ibi turaza no kubireba tumenye impamvu Arne Slot yasohotse muri ekipe ya Liverpool, nubwo twabonaga ko yiga umusaruro wabuze, ariko hari n'ibindi byinshi byagiye bigenderwaho kugira ngo uyu mutoza asohokemo. Ikindi cya gatanu rero abantu benshi bamukundiye cyane, ni ukuvuga ngo ashobora kuba agiye kuzana ibintu bishya muri Liverpool, kuko Liverpool ni ikipe ikomeye, ni ikipe ya kabiri, ubu ni ikipe ya kabiri mu Bwongereza ifite ibikombe byinshi nyuma y'ikipe ya Manchester United. Ni ukuvuga ngo rero abantu bavuga ati yaba agiye kuzana igihe gishya cyangwa se new era, akongera agasubiza Liverpool ikuzo ryayo. Ni umutoza mwiza, yarabigaragaje muri FC Bournemouth, ariko Liverpool nanone ni ikipe iri ku rwego ruri hejuru ya FC Bournemouth mu buryo bwinshi, harimo ubuyisapotinga ndetse n'ubutamusapotinga, kuko Liverpool ni ikipe ishobora kuba yamwiriza bije iremereye, nk'iyo twabonye bahiriza Arne Slot akayijyana ku isoko akaba yayikoresha neza, akaza umusaruro twabonye muri FC Bournemouth ukaba wakiyongeraho. Cyangwa se ku rundi ruhande twavuga ati ikipe ya Liverpool ni ikipe y'abafana, ni ikipe ibinyotewe ibikombe, ni ikipe inyotewe amanota buri ko iri mu rugo, bitandukanye na FC Bournemouth. Iyo ikaba yaba imbogamizi bitewe na pressure y'abafana, ariko ku bafana ho ndashaka kubwira yuko bamaze kumuha icyizere, bamwizereyemo cyane, bemeye ko ari umutoza ushobora kuza kubafasha kugira ngo babe bakisubiza ikuzo ryabo. Aricyo kintu cya gatanu navuze ngo kuzana igihe gishya kuri Anfield, aricyo kintu cyari gikenewe cyane kuri ikipe ya Liverpool, ndetse nuko bigiye bihagaze. Ni ibintu bitanu rero utagombaga kumisinga kuri uyu mutoza wa Liverpool mushyashya, dore ko yamaze kuba yayisinyira amasezerano. Urabyumva gute guys? Ni umutoza wari ukwiriye iyi kipe cyangwa hari ibindi biburamo? Jya muri comment utubwire. Ni kuri GB Sports TV tuganira sport.